Goko nĩ itura rĩa Pora ward-inĩ ya Siambu kaunti-inĩ ya Samburu. Tukihungura mĩgũnda-inĩ ya arĩmi arĩa matũire mekĩrĩire ũrĩithia wa mahiũ, na rĩu mĩgũnda yao no kũrura ĩrarura ona thengia wa riũa ihiũ rĩrĩa rĩkoretwo kuo. Cemania na mũthuri ti Titus Relmaki arĩ na arĩmi angĩ arĩa moigĩte kũiywo kwa mahiũ mao mothe nĩkuo gũtũmĩte maingĩrĩre ũrĩmi-inĩ ũyũ. Nilikuwa na ng'ombe 50, pia mbuzi 100, na ilipoibiwa yote nilipata bwana Kinyoi ambaye ni ofisa wa agriculture. Ndivyo akanionyesha ukulima, na kwa sasa mimi ni mkulima wa viazi. Na katika hii mazao nimeweza kulisha sasa familia, na hata mapato nimeweza kupata mapato ambayo haitalingana na ile ng'ombe. Relmaki aroiga baita ĩrĩa erĩgĩrĩire kuona wona agetha waru ici ndangĩringithania na wa mahiũ, amu ona thengia wa kũiywo mahiũ nĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ ng'aragu. Kulingana na shamba kama hii sasa, ninapoenda kuvuna shamba hii natarajia kupata shilingi 1450 kwa sasa, hata ingawaje kuna kiangazi. Maobitha a ũrĩmi nĩo makoretwo makĩheana gĩthomo kĩa ũrĩmi wa waru kũrĩ arĩithia itemi-inĩ rĩa kũnina ngahĩha iria ciumanaga na ũici wa mahiũ. Baada ya kukumbana na janga mingi za wizi wa mifugo, wengine wakawa maskini, nimekuja tukawafunza mambo ya ukulima wa kilimo, kama vile tunakata mitaru ya kushika maji na vile tunawekea mchanga juu ili tuongeze mazao ya viazi kutoka chini ikuwe kubwa na ikuwe mingi. Nimewafunza hiyo na tayari naona wakulima wameshika mzuri. Tangu tukianza kilimo, kwa sababu siku hizi tunalala mzuri, hatuna wasiwasi. Tangu tuanze kilimo hatuna wasiwasi kama mbeleni tulikuwa na wasiwasi ya mifugo. Maĩ ma ithima cenjetwo mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku nĩmo makoretwo makimateithĩrĩria gũitĩrĩria mĩmera ĩno maĩ rĩrĩa kwara. Na hii shamba ni kutumia unyunyizaji wa maji, ambaye maji inatoka kwa gravity pale kwa dam, ndivyo tunatumia naye kuweka hii shamba. Sasa hivi haijapata mvua hata sasa, ni kuweka maji kunyunyizia usiku pamoja na mchana. Kwa hivyo ukulima, mimi naomba vijana turudi kwa ukulima, ambayo sasa kazi kama hii ambayo inakupatia pesa na haina vifo na haina chochote ambayo tunasema ati imeibiwa tena. Kwa hivyo mimi naomba Wasamburu turudi kwa kilimo. Nilipandwa mwezi wa 12 karibia kwisha, na wanatumia maji tu ya damu yenye ilichimbwa na mkoloni 1950s, na mpaka wa sasa inaodi maji kiasi. Uzuri ya kwamba hiyo maji sio rahisi kukauka haraka, na vile iko juu, hivyo wakishikanisha pipes maji inajileta na gravity kwa hii shamba, wamenyunyizia hivi viazi na imefika mahali imefika. Kuma mahũgũkĩre ũrĩmi ũyũ matũra ma gũkũ nĩ mahorerete tondũ aici a mahiũ matiramahithũkĩra. Rĩu kĩrĩa maroria thirikari nĩ kũmahe ũteithio wa maĩ maingĩ nĩguo marĩme ũrĩmi wa mĩmera na njĩra nene ta ũrĩa kwahoteka. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.